hangat, koran-koran. Berita hangat, koran-koran. Berita hangat. Pada koran, Pak? Bapak-bapak, emang duit bapak mana? Pada koran, Pak Haji. Nah, gitu tuh Pak Haji. Berita hangat, Pak Haji. Berita naon? Seorang perampok ganas ditangkap polisi, Pak Haji. Kenal ganas. Loba ganas beli kebun dewek. Itu kenapa? Seorang pejabat diduga korupsi, Pak Haji. Naon anehna. Lamun pejabat diduga jujur sekali, kabarek beritakeun ka dewek. Nah, iya mah Pak Haji. Konglomerat kabur, Pak Haji. Jangan tapi kapanggih. Teuyahan teu naon, jangan duit di dia dibawa ke imahna ke luar negeri. Jangan tapi kapanggih. Ya, itu jangan. Mohon Pak Haji, mohon. Permisi, Pak Haji. Jangan.